Starac Josif je govorio, starac Josif iz Sihasta, njegovom tada mladom učeniku Jefremu, danas već poznatom Jefremu Arizonskom. Pa kad je tek došao, i sad starac mu pokazuje onu lestvicu. Lestvica vrlina i slika monaha koji se penju na te različiti nivoji duhovnog života i borbe svojstvene svakom od nivoa. I on se govori, vidiš, ovi su ovdje, tu se vode takve borbe, ovi su na ovom stepenu, to znači da su, i tako tumači mu tu sliku. A Jefrem, znate, nadahnut mladom bi odmah u vrh. Znate. I on gleda i kaže, a starče, gdje sam ja ovdje? A on kaže, tebe nema ovdje. Razumijete? Nisi se još popeo, razumiješ? Ono, još si, što bi rekli, u svlačionici. Ovako, zagrijavanje. Zadnja loža, prednja loža i polako. Pored terena, ono novo šutiranje, polako, kad se stane, onda će da bude. I slava Bogu, došlo je vrijeme, stao je. Ali ga je smiravao, znate, hoće da mu kaže, čekaj, jednom polako, kad stigneš, možemo, ali duhom svetim. Nemoj da mi juriš, nemoj da mi pobjegneš. Em ćeš sebe ugroziti, em ja moram za tobom, a nisam siguran. I onda možemo obojica polako, bez naglih poteza. I sve u svoje vrijeme. I moguće, znate, ovo naše vrijeme i ovo naše pokoljenje izobiluje, znate, izvanrednim mogućnostima da se smirimo. Ali ne možemo to sami. Znate, potrebna je organizacija iskustvom crkve. Evo, vjerujte, iz nekog malog iskustva. Znate koliko puta vidimo u razgovoru sa ljudima kako to sve ovako može da se sredi, ali pod uslovom da ispoštujemo neka pravila i da usvojimo neka načela života. Pritom, ne pozajmljujući to iz nekakvih dalekoistočnih filosofija, mistika, učenja, posebno ne ovih novih ponuda, nego ono što je naše, odnosno što je Bog dao čovjeku kao takvom, na evanđelju, na apostolu, znate, na iskustvu crkve. Ali pazite, to da prihvatimo ozbiljno. Znate. Prije neki dan sam razgovarao s jednom sestrom, znate, dobro je zainteresovana, vidim ima problem i probam da joj pomognem, došla je da joj se pomogne. Međutim, znate, vidim, znate, hoću da priđem, ne sa svojom konstrukcijom, nego tačno vidi se, znate, a mi smo tu u manastiru, pa malo sporije živimo i onda ljudi kad dođu iz metežnog svijeta, znate, nama je lako da uočimo gdje je tu problem, oni svakako ne mogu i dobro je to, zato postoji manastiri da u ambijentu nekakvog mira, znate, lakše sagledamo i ponudimo kroz savjet, pouku ili blagoslov neko rješenje. I u konkretnoj situaciji, znate, vidim šta nije dobro, mislim, čega zapravo nema u njenom programu, a što i tekako nedostaje i što će riješiti problem. I probam, međutim vidim, bježi, znate, bježi, ona postavi pitanje i prije nego što dobije odgovor, ona već daje svoj odgovor, znate. Ili bježi dalje u nekakvu drugu priču, temu, znači ozbiljna jedna rasijanost. I tu smo se vatali jedno pola sata, razumijete, ja više nisam imao iskreno vremena, ali rekao, prosto ta jedna hronična raslabljenost. Pritom, ne spada u raslabljene kakvih ima. Recimo, ajde, po nekom mjerenju može da bude čak i jedna od naprednijih danas. I sad se trudi, bori. A vidite, ne po pravilima. Ono što je suštinski bitno za smirenje, što rekoste, i za duhovni napredak, kod nje je izostalo. A sve ovo drugo što ima ne može se poveže i da da dejstvo i plodove. I tačno se vidi taj jedan hendikep neposlušnosti ili nepoznavanja, bezrazložnog, neopravdanog,
nepoznavanja učenja naše crkve. Vidite, kažem vam, ili ćemo dobiti burek i jogurt, ili ćemo dobiti učenje. Znači, nema trećeg. Ako ćemo učenje, imamo učenje. Evo, kažem vam, vidite. Evo, samo 5 D mreža. Dobrotoljublje 5 tom, dobrotoljublje 3 tom. Znate šta je ovo? Ovo je kapital. Kapital. A pritom nije sve, ovo su samo 2 zlatne poluge iz predanskog trezora Svetoga pravoslavlja. A gdje je sve drugo? I naravno, crkva nas ne opterećuje, moraš uzeti 5 tomova dobrotoljublja, neka dođe i do nesporazuma, mi govorimo o dobrotoljublju i onda neko dođe u prodavnicu i kaže imate li 5 tomova dobrotoljublja. Mislim, dobro je i to, ali čekaj, stani, polako, ne ide odmah tako. Ne možemo da ne spomenemo, ali ulaženje u to podrazumijeva i neke pripreme i tako dalje, da ne se gorimo. Tako, braći i sestre, znači, ima života i prije smrti. Tako, vas jedan grafit iznad jednog tunela. Ima li života prije smrti? Mi odgovaramo da ima. I prije smrti i poslije smrti, jer onaj koji jeste život i životodavac, on je besmrtan, on je vaskrsitelj. I tu svoju besmrtnost i svjetlo svojega vaskrsenja on daje svakome onome koji je hoće, ali ne bez njega. Daj mi svoju besmrtnost i blagoslovi odo ja svojim poslom. Razumijete? Ne. Nego u toj besmrtnosti i u pričašćivanju, da njime da ostanemo vječno zajedno i vječno jedno, kao čokot i ovos. Dobro. Aj. Zahvalim na tim besedama, dosta su pomogle nama Mirjanima u svijetu, jer nije lako hrišćanima biti svetim. I da se zahvalim naravno na molitvama svakodnevnim vašim i bratije i sestrinstva, što se molite svaki dan za nas. Mene zanima, ako možete samo da objasnite, rekli ste da onaj koji trpi Hrista radi zadobija blagodat. Da li se to odnosi samo na pravednike koji trpe ili na one koji su pogriješili, a isto trpe kritike ili i na njih ili samo na pravednike? Znate kako? Sad, pravednik. Tačno ima ta dopuštenja koja se daju radi veće slave. Nazovimo pravednicima. Da im se mogućnost da još više uznapreduju. A grešnicima se nevolje daju radi očišćenja. Jer grijeh se ne čisti bez nevolje. Mi onako hoćemo to malo ovako da pojednostavimo, pa kao ako je u pitanju recimo teški smrtni grijeh, recimo grijeh čedomorstva. I onda recimo ljudi kažu ja sam to ispovjedila. Ali nije samo ispovjediti, nego pokajanje podrazumijeva trpljenje, očišćujuće trpljenje nevolja. I u tim nevoljama koje se dopuštaju na grešnika, daje mu se mogućnost da se očisti. Ispovijest, pazite, ona je više projava
svijesti da smo pogriješili i da tražimo pomoć i oproštaj. Je tako? I mi to ispovijedamo. Sad, u tajni ispovijesti pokajniku se daje snaga, oproštaj, pazite, ali u vidu zaloga i snaga da izdrži epitimiju. Ne možda konkretno izrečeno, ali sigurno će Bogom biti data da istrpi do kraja. Znate, to je pokajanje. I ta nevolja, ona je ne samo poželjna, nego spasonosna. I projava je brige i milosti Božje. Ne znam da li sam dobro razumio pitanje i odgovorio. Da. Ima ovdje baš kod svetih otaca, kod svetoga Dijadoha Fotičkog, to je jedan od otaca iz Dobrotoljublja, pa on baš, ali ne bi sad da vas zamaram, on ima baš spakovan odgovor na ovo pitanje. Čak sa nekim nijansama. Šta znači kad Gospod dopusti, znate, onako, na pravednika, a šta znači kad popušti nevolju na poganoga. Znate, to su različita dejstva. Znate, ovo nekako podstiče i još više proslavlja. Recimo kao stradanja Jova. Kad čovjek onako, znate, kad je pogan, što bi narod rekao, znate, onda mu se daju posebna iskušenja, znate, koja treba da slome njegovu gordost. Znate. I obično su jako teška, naporna i ne može niko da ti pomogne jer ih je Bog dopuštio. Ni svetac. Džaba se moliš, on kaže, ćuti i trpi. I obično ta epitimija traje dok se duh ne skrši, gordost potpuno ne raznese i dok čovjek ne zajauče, znate, ali molitveno, ne kroz roptanje, nego da mu se sa jaukom, znate, i molitva izvije. Znači, to je težak proces, teška terapija, ali je spasonosna. Svaka druga varijanta, znate, ne dovodi do rezultata, odnosno do spasenja. Sad, ako čovjek pređe granicu i uđe u zonu duhovno mrtvih, dakle više nesposobnih za pokajanje, ali to ne mjeri čovjek, nego Bog, kao srceznalac, on digne ruku od takvog čovjeka. Znate, narod naš kaže, od njega je i Bog digao ruke. To je duboko narodno iskustvo i potpuno saglasno sa svetim ocima. Znači, kad Gospod pušti čovjeka, znate, kad mu se sve otvara, što bi rekli, znate, u ovom životu sve mu se daje. Znači, da on u srcu, znate, nema želju za pokajanjem i Gospod dao takvim ljudima da pojedu ili ispiju iz čaše života do dna. Mi neka kažemo, pa kako on vidi kako živi, a ništa mu se ne dešava, sve mu onako ide. Oci čak kažu da se treba maći od takvih ljudi. Znate, to je već ozbiljno zatrovana zona, tu Božjega blagoslova nema. Bog se povukao. A gdje vidite da kara čovjeka, znate, znači da je ruka Božja spuštena na njega. Ali mora da se iscijedi taj gnoj, znate, da se iscijedi taj gnoj dobro, iz kostiju, znate, iz duše, a to ne može bez nevolje. I to su obično jako bolni procesi, ali ne treba zažaliti zato što nas izbavljaju od vječne muke. To što pretrpi čovjek za vremena, to je kao miran san u odnosu daleko bilo na mučnu vječnost. Su te kokice gotove? Kokice i malo soka i da idemo po...
E pa dobro, onda kokice i sok od nara.